25 август дар қасри миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ифтихори ҷашни 34-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба кормандони касбу кори гуногун ки дар фаъолияташон натиҷаҳои шоистаи таҳсин доранд, мукофотҳои олии давлатӣ ва ҷоизаву унвонҳои фахрӣ супориданд. нахуст президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳозиринро ба ифтихори 34-солагии ҷашни муқаддаси миллӣ истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ба муносибати сарфароз гардиданашон бо мукофотҳои давлатӣ самимона табрик намуданд. сарвари давлат таъкид доштанд ки истиқлоли давлатӣ ва озодии миллии мо муқаддастарин неъмат ва азизтарин сарвати зиндагӣ барои ҳар як фарди ҷомеаи мо ба ҳисоб меравад ва расидан ба рӯзи босаодат, яъне ноил шудан ба истиқлолу озодӣ, гардиши тақдирсоз дар таърихи миллати мо буд. зимни суханронӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хизмати содиқонаи мутахассисони касбу кори гуногун аз ҷумла олимону омӯзгорон, табибон, шоирону нависандагон, аҳли фарҳангу санъат, кормандони дипломатӣ, коргарону бинокорон ва кишоварзонро ки барои рушди кишвари азизамон саҳми арзишманд гузоштаанд, махсус таъкид намуданд. гуфта шуд ки роҳбарияти давлат ҳар як иқдому ташаббуси созанда ва заҳмати содиқонаи шаҳрвандонро қадр мекунад ва барои дастоварду хизматҳои шоён подоши мувофиқро дариғ намедорад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд ки дар пешрафту ободии кишварамон саҳми соҳибкорону сармоягузорони ватандӯст ва шахсони саховатпеша низ басо арзишманд мебошад. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо истифода аз фурсат ба соҳибкороне ки соҳиби мукофотҳои давлатӣ гардиданд ва ба ҳамаи шахсони саховатпешаи кишвар изҳори сипос намуда ба онҳо барору муваффақият хостанд. баъди суханронӣ сарвари давлат маросими супоридани мукофотҳои давлатӣ баргузор гардид. дар маросим барои дастовардҳои баланди меҳнатӣ, фаъолияти самаранок дар хизмати давлатӣ, рушди илму фарҳанг ва дигар бахшҳои иқтисоди миллӣ, наздики 200 нафар аз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мукофотҳои давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро гирифтанд. бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сарфарозгардонии кормандони соҳаҳои илму фарҳанг, тандурустӣ, истеҳсоли мол ва хизматрасониҳо, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, дигар хизматчиёни давлатӣ ва соҳибкорон бо мукофотҳои давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои саҳми арзанда дар рушди илму фарҳанги кишвар, ҳифзи саломатии аҳолӣ, фаъолияти самаранок дар хизмати давлатӣ ва дастовардҳои баланди истеҳсолию соҳибкорӣ, мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон, як қатор кормандон бо мукофотҳои давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардонда шуданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маросими супоридани мукофотҳои давлатӣ саҳми аҳли илму адаб ва фарҳанги кишвар, аз ҷумла ҳунармандони театр ва синаморо таъкид намуданд. натиҷаи ҳамин қадршиносиҳо буд ки имрӯз 4 ҳунарманд аз ҷумла Турахон Аҳмадхонов ва Ғуломзода Исфандиёр бо унвони фахрии ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон ва рӯзноманигори шинохта Латофат Кенҷаева бо унвони фахрии шоири халқии Тоҷикистон сарфароз гардонда шуданд. дар маросими мукофотсупорӣ 23 нафар бо унвони фахрии корманди шоистаи Тоҷикистон, як кас бо унвони фахрии нависандаи халқии Тоҷикистон, 2 нафар бо унвони фахрии арбоби ҳунари Тоҷикистон, 5 кас бо унвони фахрии ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон, 3 нафар бо ордени дӯстӣ, як кас бо ордени шараф дараҷаи 1, 11 нафар бо ордени шараф дараҷаи 2, 107 кас бо медали хизмати шоиста ва 7 нафар бо ифтихорномаи ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардонда шуданд. бояд гуфт ки ҳукумати кишвар аз рӯзҳои аввали ба даст овардани истиқлоли давлатӣ, ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, соҳаҳои илму маориф, тандурустӣ ва фарҳангро
از سمت‌های افضلیتناک سیاست خود قرار داده برای بهسازی شرایط کار و سطح زندگی کارمندان ساحه‌های ذکر شده تا امروز همه تدبیرهای ضروری را عملی کرده ایستاده است. تأسیس دادن جایزه دولتی جمهوری تاجیکستان برای عالمان و آموزگاران فنهای طبیعت شناسی، دقیق و ریاضی و در تحریر نو قبول نمودن نظامنامه جایزه به نام اسماعیل سامانی برای عالمان جوان که در ساحه علم و تکنیک کارهای نمایان انجام می‌دهند از جمله اقدامات نوبتی حکومت کشور میباشد. این نوبت در مراسم سپاریدن مکافات‌های دولتی از جمله 12 نفر با جایزه به نام اسماعیل سامانی در سال 2025 سرفراز گردید. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مقصد بهسازی صفت تحقیقات علمی در همه انستیتوت و مرکزهای علمی اکادمی برای هوسمند گردانیدن عالمان و آموزگاران فنهای طبیعی و دقیق و ریاضی مکافات مخصوص دولتی تأسیس دادند و هر سال 15 آموزگار و عالم بهترین با این مکافات سرفراز گردانده می شوند. این است که در مراسم امروزه مکافات سپاری با جایزه دولتی جمهوری تاجیکستان برای عالمان و آموزگاران فنهای طبیعت شناسی، دقیق و ریاضی در سال 2025 15 کس صاحب این جایزه شدند. مقصد از سرفرازگردانی با جایزه های ذکر شده در عمل تطبیق نمودن سیاست دولت در ساحه علم، معارف و اینواسیون با راهی هوسمندگردانی عالمان و آموزگاران فنهای طبیعت شناسی، دقیق و ریاضی بوده. بر رشد فنهای مذکور فعالیت با ثمر ایجادی عالمان و آموزگاران، بلند برداشتن مقام آنها در جامعه، تکمیل اصول تعلیم و آموزش فنهای طبیعت شناسی، دقیق و ریاضی از جانب خوانندگان و دانشجویان نگرانده شده است. در انجام مراسم مکافات سپاری سرور دولت محترم امامعلی رحمان بار دیگر همه آنهایی را که از جانب راهبر دولت با مکافات‌های عالی قدردانی گردیدند صمیمانه تبریک گفته با اطمینان ابراز داشتند که فرزندان صادق وطن من بعد نیز نیرو و توانایی ذهنی، دانش و تجربه، مهارت و ملکه و سعی و تلاش خود را برای باز هم آباد و پیشرفته گردانیدن تاجیکستان صاحب استقلال، تحکیم صلح و آرامی، ثبات سیاسی، وحدت ملی و بلند برداشتن سطح نیک و احوالی ساکنان کشور روانه می سازند.